On her computer. Just need to tell her your name. So, while the last one gets votes in order, technology is not easy. So, I guess you saw it before me, this Swedish Prize. It's very close. It was also very close in the ratings from the scientific committee. But, as far as I can see here, number 3 is Susan Robot. Number 2 is Esther van der Wiel. Number 1 is Celine Korsgaard. Jeg synes, det er fantastisk at vinde den her pris, men altså det vigtigste for mig egentlig, det er at prøve at være med i den her konkurrence og få den erfaring, det har givet. Og udover det, så blive hørt. Altså, der er 300 personer, der sidder og lytter på mig i 15 minutter. Det synes jeg er fedt. Og så er Morten oveni, det er da bare dejligt. Altså, jeg håber da på, at det var fordi det var den bedste præsentation. Jeg håber, det er sådan, de har valgt, men man kunne også godt forestille sig, at der har været en lille hjemmebanefordel i, at konferencen er blevet holdt her. As you exactly said, this is nothing you can. Oh, you should not.